أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بندرابي سهلابي تدوبي هديبي on calminama on juurama on ñagama du'a'u kam e yafuya kala en jetti Allah subhanahu wa ta'ala dokkuɗo en kattanɗe luɓri en cellal wawde arde jottade ɗo e oɗo ñalawma hande wawde addande en ko fati e yewtere meɗen Annabaaɓe. en calmini dendagal mone tawi e ngol ɗo ɓuggol adorade ardiɓe ɓe e rewnude hen sakkitiɓe ɓe. en calmini Abdullaay Sarr Seydi Sarr, en calmini Ghali Abouba, en calmini ɓinguel baba Oumar Samba Sy Seydi Sy, en calmini joom juɓɓudi woni Aboubacry Ba Seydi Ba, Boubacar Gaye, Amadou Gatamare Ba. ko alda e limtude kala neɗɗo goɗɗo en nanni ɗum e nder ɓeɗo nde wonnon foof ko neɗɗo goto wadde qalbum wahidum la yatajazza'u. ɗo e to masiŋaji to heedani en toon ko musidɗo meɗen yooɗa golle wono Saydou Abouba. ɗo e haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Kaliidu Abdullaay Sy to cuuɗi men soringo kono mo Allah joƴƴinɗo hande e Paris. en jetti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gonɗo sababu en woodede e woni sababu dendagal moƴƴiriji kala keɓaɗi. en jetti jinnaɓe meɗen, en jetti seeremɓe meɗen, en jetti dendagal julɗo en duwonimo ɗum to woni foof yo jaam Allah e kisal mumen nden ko mum won e muɗum. musidɓe meɗen noon hande ɓe namdi en ko qissa annabi Yuusuf. annabi Yuusuf ko on woni mo namde ɗen qissa mum hande. ene jeeya e tengtimɓe ɗum e ñalawma aset ɓennuɗo o musidɗo meɗen Oumar Samba Sy Seydi Sy, yo Allah yaɓe moƴƴere ɓinguel baba. hewɓe ko ɗum woni ko lamdi ɗum noon wadde ala no mbaɗɗen tan so wona hande garani e qissa annabi Yuusuf. oɗon jiida e qissaji kewɗi, o wawa gasde e asraji ɗiɗi, o wawa gasde e tati, ndew gasoy foof ene moƴƴi inchallahu taala. kala aset garana makko ha nde o timmi foof on saaha puɗɗoɗen yewtude. ɗum noon en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala. eɗen naata e qissa makko kanko annabi Yuusuf. Allah subhanahu wa taala habri annabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qissa annabi Yuusuf. holko woni sababu annabi Yuusuf haala e deftere alqur'anil karim. woni sababu o ko yahudiyankoɓe namdino annabi sallllahu alayhi wa sallam qissa annabi Yuusuf nde wonnoon ɓe ndewi e makko bangeji kala ngam ƴewde annabagal makko beele ko gonga walla wona gonga. ala fof ɗoɓe ndewani kala nokku ɓe ndewimo ɗon ƴewde mum beele ko wi ko annabi ma walla o wona annabi. ɓe gara e makko ɓe namdimo qissa annabi Yuusuf. Allah subhanahu wa taala haalani annabi sallllahu alayhi wa sallam qissa annabi Yuusuf. Allah waɗi kankone sallllahu alayhi wa sallam o haalni yahudiyankoɓe qissa annabi Yuusuf o. ɓe tawi no windira to defte mabɓe to ni ko noon tigui nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiiri o ɓeydani o ustani. ɗon ɓe gonɗini ɓe gandi tigui rigui o ko nelaɗo. mo janggani deftere mabɓe meeɗa yiide deftere mabɓe. ɓe gari ɓe namdimo ɗum ko woni toon. on haalniɓe no haaliri ni te kadi hawri e no windiri to deftere mabɓe to ni ɓeydani ustani. ɗum ɗo ene holla ɗum ɗo ko gonga.
waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi e nder alqur'ani alkarimi bada audu billahi min alcheytani irrajim nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin minen de emin janga e ma amin qisso e ma hamin kaala e dow ma hamin kalanma ko ɓuri yodde ko ɓuri welde e qissaji an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala komin gonno e wahayadema kala komin gonno tellinde ma e qur'ana faam kam hamin jogori haalandema ko ɓuri ɗum yodde e welde te kadi a tawano ko nde ɗum gollete nde ala somin kalananima a andata saabu an a tawaka ɗum ɓenni ko ɓooyi wona joni joni noon min jogori haalandema ɗum joni joni waɗi jomiraɗo subahanahu wa taala wiiri ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mana o nahnu nubayyinu laka ahbar al umami sabiqa ay minen allah min kalama min peññinanma habaruji leƴƴi ɓennuɗi ɗi a tawaka min mbima ko ni woruno ko ni woruno ko ni woruno te kadi to min kalanma ko ahsanal bayan ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri yodde e ko ɓuuri feeñje min kalanma ko walla ɓuuri labde ko hususan qissatu Yuusuf e keeridi noon e qissa annabi Yuusuf o koye keeriɗi he jeeya sa yi noon wiyama ko ɓuuri yodde e qissaji qissa Yuusuf o ko sababu ko hikma gonɗo heno e ñe ko Allah waɗi hen ko yaadu laamu ngu e laamanteri ndi e gandal ngal e peeje rewɓe ɗe e muñal to e ɗe o toñete kanko annabi Yuusuf e taccugol makko e ko ɓuuri yodde e taccugol kala ko meedi heɓdemo o tacca haw yettoyito yettoyito e ko wona ɗum e moƴƴereji ɗi Allah haali e qissa annabi Yuusuf ko ɗum waɗi sababu o wi qissa o won ahsanal qasas kanko ɓuuri yodde ɓuuri welde e dendagal qissaji alhamdulillah wadde noon qissa annabi Yuusuf o jeeya koye qissaji ɓurɗi welde e nder alqur'anil karim ko waɗi sababu ƴewto rewi ɗo haɗede bamum gila ala no foti ine yaada duuɓi jeeɗiɗi wiyama fiye ha ɗeɓe warede ɗum woni ɗiɗi tati weddede e woyndu nayyi yaltinede wiye ko maccuɗo ko dogɗo ko caliɗo ligganade halifaɓe makko ko baɗɗuni ko battuni joyi yeeyede jeegom nawede waɗe tumaranke jeeɗiɗi yeeytoyede gongol jeetati waɗede ko liggotoɗo te yoɓetake e nder galle jeenayyi debbo mo ganduɗa ko kañum woni kilifa makko toon ɗaɓɓurdemo hoore muɗum sappo nannoyede e nder kaso sappo e goho leftede e nder kaso he ɗum ɗo fof yettima annabi Yuusuf kono muñal ɓe mbi caggal muñje ko alhamdulillah won toon muñje ko lofo juutɗo mettuɗo kamniɗo musɗo kono sa muñi sa taccoyi tan caggal muñal to ko alhamdulillah tawoyta toon waɗi jomiraɗo wi min kalanma ɗum ɗo noon koye kawiseji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jeeya hayso yuhbiru anil mutaqaddimina wal mutaakhirina bi ahsani tabirin wa ablagha wajhin ɗum jeeya koye kawiseji nelaɗo sallah ɗum ko mujisatuji makko jeeya haɓirede ko ɓenni haɓirede ko arata suwa arde haɓirede ko woodi joni ko ceerno te kadi ko ɓuuri yodde e facciro no fewiri no yooɗiri no weliri bi ahsani tabirin wa ablagha wajhin e ko ɓuuri timmude e yeeso ceerno ɗum ɗo koye kawiseji makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam je ko sababu ne ɗum Busayriyu wi e nder deftere muɗum wiyeteɗo Burdi kafaka bil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi ɗum addani Busayriyu haalde kaɗo ha yoni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tan ko kawis kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yoni ko kawis est ce que nelaɗo sallah alih sallam yoni tan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde ko kawis dañjemo gandal ngal o dañite kadi ko yumma yanke ko yumma ko nehim wona caggal ɗum o janngani hay hunde
urti o dañi ngal ɗo gandal o ɗaɓɓoyani o tampoyani e yidde janggoyde o hofaaki o joofaaki fiɗiiɗu eɗo jangguete kono o dañi ko o dañi ko o daɗi dendagal jaanuɗo huufo yara e yeeso ceerno ne jangga te kadi koye saaha majjiyankagal bongal jangde ala janguinowo ala bawɗo ala bawnowo ala e te kadi kawis goɗɗo o ko wondemo nehiɗo needi ndi o jogui ndi te kadi hay goto wiyatake ko kañum nehimo ko Allah tan subhanahu wa taala nehimo ko alyatim o ala baba man nehamo ko alyatim o ala yimmu man nehamo kala neeɗamo balɗe seeɗa walla duuɓi ɗiɗi tati rutto e joomum Allah nena holla yimɓe ɓe ko kañum nehata oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko kawis mawɗo de ceerno ɗo so wona mo yeɗaka ene foti gonɗinde kono wona ɗum woni ko jeeheten ɗum ko haala gokka inchallahu taala ko fodde tan no Allah telliniri e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam qissa annabi Yuusuf jangti kadi ko qissa ɓurɗo welde e qissaji ɓurɗo yodde ɓurɗo timmude caggal ɗum o haali wonde ɗum ɗo foof addi ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko fodde muɗum kono noon Allah subhanahu wa taala o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam id qala yusufu li abihi siftorde Yuusuf ene wiya bammum ay saaha nde o wiyata bammakko siftorde nde hoyɗi o huccita bammakko mo haala ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkab baboyam min de mi yi koode 12 mi yi naange mi yi lewru ɗe gueɗe fof mi yi ɗumen baba mi yi koode 12 mi yi naange mi yi lewru urti kadi o wi ra'aytu hum lisaji din ra'aytu hum oɗo ko ta'kid baba mi yi ɗum e ɗum mi yiiɗi de heɗi mbaɗadani ɗum on ko ta'kid kanko annabi yaqub kanko annabi Yuusuf o wuuri duuɓi 120 e aduna bamma ko biyeteɗo yaqub o wuuri duuɓi 100 mamma ko biyeteɗo ishaqa wuuri duuɓi 160 jaati ko biyeteɗo annabi ibrahima on wuuri duuɓi 100 galle mabɓe ko ni annabi ibrahima on jibini mam makko biyeteɗo ishaqa jibini bam makko yaquba jibinimo kanko annabi Yuusuf ko ni alhaali o sifori joni noon o haalni bam makko kaɗo haala ngol ɗo koyɗol longol o hoyɗuno wiyama ko jamma leylatul qadri hawri kadi koye jamma aljuma on saaha kanko annabi Yuusuf wiyama omo jogui duuɓi 12 ñande o hoydata ngol ɗo koyɗol nde wiyama ala timmani duuɓi 12 o joguino ko duuɓi 7 tan wiyama ala ko duuɓi 10 o joguino no sifori foof ko cubalel tokosel kono nde o hoyɗi ngoyɗo kolɗo koyɗol nde e rendiddemo e bam makko caggal nde o yiitodoyi e mum nde ɓe majjodiri nde bam makko e musidɓe makko to Misra wiyama ko duuɓi 40 wiyama ala ko duuɓi 80 wiyama ala ko duuɓi 22 wiyama ala ko duuɓi 16 kono ko ɓuuri jentilde ko duuɓi 40 o yi koyɗol ngol o haalani bam makko heɓɓiti wimo aha la taqsus ru'yaka ala ikhwatik woto haalan oto yewtan koyɗol ma ngol ɗo e musidɓe ma ɓeɗo fayakidu laka kaydan ɓe pewjanma feere sabu inna shaytana lil insani aduwwun mubin ay shaytane wonande neɗɗo ko gaño te kadi ko peññinanɗo neɗɗo o gañgu makko e muɗum tinno wota haalanɓe koyɗol ma ngol koode 11 yinoɗe ko Jurayyan Tariqu Zayyal Babis Umudan Faliq Misbah Surrukh Far'u Wuthab Dhul Katafayn
ko ɗeɗo kode sappo e goo woni ɗo o yino ko ni ɗi mbiyete kanko annabi Yuusuf o yii dendagal koɗe ɗe ene jippo e asman he ene cujjanamo taw ko sujuudu mo ganduɗen o kanje koode ɗe ɗe jippima ɗe cifima sifa mo ganduɗa ko haqqilanteɓe no neɗɗo joguiɗo haqqille e sujjirta ni ko noon ɗe telli ɗe cujjani kanko annabi Yuusuf wiyama ko muuyaɗo ko sujuudu yankinade wiyama ala ko sujuudu nayade wiyama ala ko sujuudu haqiqi tigi o haalni babiraɗo wi wota haalan musidɓe ma ɓeeɗo dey sa haalaniɓe ɓe pewjanma feere nde ganduɗa moƴƴata e ma saabu cheyɗane wonande neɗɗo ko gaño te kadi ko peññinanɗo neɗɗo o gañgu mum cheyɗane suuɗani wonde yiɗa neɗɗo ala ko peññinanɗo neɗɗo gañgu makko iblis ala o wawata yidde neɗɗo saabu ko neɗɗo woni sababu ha o malkisa wadde o wawata yidde neɗɗo ɗum noon ko on fewjanta on sa haalniɓe ko on wona sababu hakkude moɗon ha ko jogui ko kew woto haalanɓe dey sa haalaniɓe yahtaluna fi hilakika hasadan ɓe pewjanma e halkare ma sababu nde haasidagal li ilmihim bi ta'wiliha sabu andudeɓe facciro ngo ay sa haalaniɓe koyɗol ngol ɗon e ɗon tan ɓe gandat koyɗol ngol holko firata ɓiɓɓe annabi yaquba kamɓe fof ɓe mbawi firde koyɗi heddi fannu o ko Yuusuf daɗiɓe hen kono ala e mabɓe mo wawa firde koyɗi kamɓe fof ɓe mbawi firde koyɗi heddi ko Yuusuf daɗiɓe e gonɗon yeeso tan nde wonno rokkama koɓe dokka kamɓe ene luura koɓe annabaaɓe walla ala ɓe gona koɓe waliyaɓe tan kono Yuusuf ene jaɓana ɗum wonde kañum ko annabi kadi rokkama nelal joni noon ɓayde ko noon aɓe gandi facciro ngo woto haalanɓe facciro ngo o haalaɓe koyɗol ngol de sa haalniɓe koyɗol ngol tan ɓe gandat holko ngol firti nden noon ɓe kasitte soɓe kasidi mama ɓe mbaɗat e ma ko fotani wonde li ilmihim bi ta'wiliha saabu andude ɓe facciro koyɗol ngol min annahumul kawakibu wacchamsu ummuk wal qamar abuka ɓe gandat sa haalniɓe ɗon e ɗon ɓe ganda kamɓe goni koode ɗe ɓe ganda nangue ko nene ma ɓe ganda lewru ndu ko baba ma ɗum waɗi yaquba haɗimo haalande musidɓe makko ɓe koyɗol ngol so haalniɓe tan maɓe gandu kañum noon ne andi Allah suɓima annabi Yuusuf totti ɗum nelal te kadi Allah danni annabi Yuusuf musidɓe mum foof o waɗi kanko daɗiɓe o huuli e dow mabɓe wotoɓe kaasidade Yuusuf wadde woto Yuusuf haalanɓe ngol ɗo koyɗol ena jagge e kaɗo haala wonde kala neɗɗo jiiɗo ko moƴƴi ko welli e nder ɗoygol muɗum o hoydi woto habru ɗum so wona e giɗo makko mo wona haaside makko taw ko giɗo makko ɗum waɗi koyɗol wiyama sen koddiri tan ko ɗum diwri kala neɗɗo koyɗuɗo ɗum so tawi o haali ene wayno diwri ndi saami e leydi ni koyɗol wayi koyɗol wona ɗo joɗɗa fof jangtoɗa waɗi tan ko yiɗɓe ma ɓe jangtantoɗa taw kadi wonɗona hewɓe ko goto walla ko ɗiɗo kannaɗon mbasa sarde ɗum luutiɗo wonno koyɗol ngol dañƴa noon koyɗol ngol a yiɗa ala ngol sa hoyɗi ɗum woto haalan hay goto ala woɗi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam wi ida ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddisu biha illa man yuhibbu nelaɗo sallah sallam wi kala e mum koyɗuɗo koyɗol ngol o yiɗi o hoyɗi ko yiɗi woto yewtan ɗum so wona mo yiɗi waɗi so tawi goto o wi kadi so goto e mon yi ko añi e nder koyɗol makko yo tuttu banggue makko nano laabi tati o mooloto Allah to e cheyɗane e bone mum e worodde muɗum so tawi o waɗi noon hankkadi koyɗol ngol kala ko ngol jogonno lornudemo ngol hayti woni ko kanko haali kaɗo haala alhamdulillah en jettiri ɗum Allah kanko annabi Yuusuf bammakko wi wota haalan musidɓe maɓe koyɗol mangol qawluhu konngol makko ɗo wi nangue ngue woni nene makko ɗo saabu nangue ko lebbi peeñata hen woni annabaaɓe
ɗo wi ko bammakko woni lewru nduɗo sabu lewru ene ittana en niɓɓere ko noonne kadi nulaɓe ene itta niɓɓere wonnode e yimɓe haɓe guitta yimɓe majjere wonnode mumen ɓe gaddana ɗumen gandal ko ɗum waɗi alhamdulillah wiyama ko babiraɗo woni lewru ndu so wiyama ko musidɓe ɓe goni koode ɗe kamɓe goni annora kono ɓe keɓata annore bammaɓɓe saabu kamɓe koɓe wiyama koɓe annabaɓe tan ɗon haaɗi wiyama ala kamɓe ɓe gona annabaɓe wiyama koɓe annabaɓe ɓe gona nulaɓe kono wiyama kadi koɓe waliyaɓe tan ɓe gonani annabaɓe kamɓe mowniraɓe annabi Yuusuf ɓe ko ɗum woni ko haala kono noon nangue ngue wiyama ko nene makko kono ko gotel e konnguɗi ɗiɗi saabu nene makko wurani kanko annabi Yuusuf nene makko wiyete ko Rahil on maayi ko muuya ɗo e nene makko noon ko gorgol makko walla nene makko tokoso so mbi ko gorgol makko ko joom suudu bammakko ko bammakko jogui ɗum so mbi ko nene makko ko kañum e nene makko jiiduyumma baba ɗum waɗi annabi Yaquba resno ko rewɓe ɗiɗi jiiduɓe yumba e baba ko adi ko noon ɗum wano annabi Yaquba ko rewɓe ɗiɗo o dañi ko ɓiɓɓe 12 gorko e ɓiɗɗo gooto debbo kanko annabi Yaquba ɓeeɗo ko rewɓe ɗiɗo jibini ɗumenne walla ko debbo gooto walla ko rewɓe tato ala ko rewɓe 4 ndenni jibini ɓiɓɓe annabi Yaquba o jogii ɓiɓɓe makko 12 worɓe ɓe ko biyeteɗo Rawbin biyeteɗo Yahuda biyeteɗo Laawi biyeteɗo Shamun biyeteɗo Zabalun biyeteɗo Yashakir biyeteɗo Dan biyeteɗo Naftali biyeteɗo Jad biyeteɗo Ashir biyeteɗo Yuusuf biyeteɗo Bunyamin ko ɓeeɗo goni ɓiɓɓe 12 annabi Yaquba e ɓiɗɗo gooto debbo mo jibini biyeteɗo Dina mo ganduɗa ko Laya jibini ɗum rewɓe ɓe mawɗo o wiyete ko Laya dewɗe en o wiyete ko Rahil dewɗe en o wiyete ko Balha goɗɗo o wiyete ko Zalfa ɓeeɗo 4 jibini ɓeeɗo sukaɓe holno resiri ɓeeɗo rewɓe kanko annabi Yaquba annabi Yaquba ɓe jibina ko nokku e nder Iraq ɗo wiyete Faddan ko ɗon ɓe jibina koye nder Iraq omo jogii mo jiiɗi yumma baba goto ne wiye Isu on noon ɓe gona famodirɓe ɓe luurodiri no feewi kanko annabi Yaquba nene makko wimo argay yaato kawma to Filastin gonoya toon ha ɓuura oɗo saaha saabu an e mawni on pamodirani no feewi kanko annabi Yaquba o ummi Iraq o fayi to wiyete Filastin to kaw makko ene wiye Laban on noon wona no dewannoɗo Allah e on saaha o yeehi toon o woni toon dumunna o ƴami ɓi kaw makko o wi kaw makko yo rokkumo ɓiyum kaw makko wi aha mboɗo rokkuma ɓiyam kono koye dow sharɗu gaynana kam duuɓi 7 sa aynini kam duuɓi 7 mi itta ɓiyam mi tottuma annabi Yaquba jaɓi ko kawmum haali ko wi baasi ala ene golla ko kawmum wi ko caggal ɗum o ayni duuɓi 7 ɗi timmi kawiraɗo o noddimo wi joni de ko kaldin ɗon ko timmi heddi minne mbaɗa waɗa ko mbinomi ko o rendini yimɓe kanko kawiraɗo o wi ngare tawe ɗe mboɗo hokka ɓiyam oɗo mboɗo hokka ɗum baɗam o wi ɗum noon hande mi rokkima Yaquba mi rokkima ɓiyam oɗo Laya kanko annabi Yaquba o wi ala min wona Laya jinmi min jinmi ko Rahil kanko Yaquba o wi ko Rahil jinmi kaw makko biyeteɗo Laban wi ala minen e aada amen miñiraɗo resetake taw mawniraɗo no jooɗi resaka joni ndesara ko Laya o min noon kaw wona oɗon jinmi ko biyeteɗo Rahil kawiraɗo wi ala res Laya tan minen miñiraɗo resetake taw mawniraɗo no jooɗi ala minen ɗum wona e aada amen kanko annabi Yaquba o jaaɓi o resi biyeteɗo Laya
nde o resi biyeteɗo layya caggal ɗum o resi biyeteɗo rahil kamɓe jiiɗo yumma e baaba ɗum ne dagino e diine mabɓe e on saaha joni noon kaw makko biyeteɗo laban o resi ɓiɓɓe mum ɗiɗo jiiɗo yumma e baaba laban ƴetti korɗo goto ene wiye zalfa o totti layya yo ya liggono yo layya o ƴetti korɗo goto biyeteɗo balha o totti ɗum rahil o wiya an liggonoyoɗa rahil kala goto e mabɓe o yitti korɗo o totti ɗum yo ya liggonoyo ɗum ko sahande annabi yaquba woni toon resi jibini ha ko jibini ko ha yetti nokku yiiɗi wadde feere ne immo ene hoota nokku men iraq ne immo Filastin ko ɗo o waɗi ɗeɗo golle goto fof o totti ɗum korɗo yo wonde e muɗum wona e ligganaɗo ɗum joni noon ko ni ɗum sifori waɗi rahil woni yummum annabi Yuusuf o juuti o jibinani o ɓoyde annabi yaquba o jibinani mo yiɗi annabi yaquba noon o ƴetti korɗo makko o totti annabi yaquba resi korɗo makko woni jibdini e muɗum guila kanko o suwa jibinde kanko leeli jibinde kanko sakkiti jibinde ko ɗum waɗi Yuusuf e Bunyamin ɓeɗo jiidi yumma e baaba ko ɓeɗo cakkiti jibinede e ɓesgu yaquba dendagal ko yaquba jibini ɓe lumtuɗen ɗo ɓe pop sappo e ɗiɗo gorko e ɓiɗɗo goto debbo kamɓe foof ɓe jibina ko Filastin so wona goto cakkitiɗo jibinede biyeteɗo Bunyamin oɗo jibina ko hakkude Filastin e Iraq haɓe goni e lawol haɓe geggi haɓe jogori hoodde galle mabɓe to Iraq to ko ɗum waɗi o jibina ko e lawol ɗo jibinaɗo ko ɗon yumma ko heddi kanko oɗo Bunyamin ɗum waɗi ko ni ɓe peccori ɓesgu yaquba jibinanimo ɗum ko rewɓe nayo en kaali ko layya e rahil e balha e zalfa layya o jibinani yaquba ko ɓiyeteɗo rawbin on woni ɓiɗɗo yaquba mawɗo ko ɗum ɓuuri hawrede rewi hen ko yahuda rewi hen ko laawi rewi hen ko shamun rewi hen ko zabolun rewi hen ko yasakir caggal oɗo ɓe jibiniɗi ɓiɗɗo goto ne wiye diina wadde ɓeɗo ɓiɓɓe jeegomo worɓe e ɓiɗɗo goto debbo o ko oɗo biyeteɗo layya jibini ɗumen so tawi ko debbo biyeteɗo balha on jibinani annabi yaquba ko biyeteɗo dan e biyeteɗo naftali so tawi ko biyeteɗo zalfa on jibinani annabi yaquba jad e ashir ɓeɗo ɗiɗo o jibinanimo ɓeɗo rewɓe ɗiɗo goto fof jibinani annabi yaquba ko ɗiɗo woni nayyi ɗi tawtoye jeegomo ɓe layya jibinno woni sappo e ɓinguel dewel ɓiɓɓe ɗiɗi heddiɓe ko annabi Yuusuf alayhi salatu wassalam e miñum ene wiye Bunyamin ɓeɗo jibinɗum ko biyeteɗo rahil ko ni woni no ɓesgu annabi yaquba feccori e jinnaɓe men rewɓe jibinde ɗumen wadde annabi yaquba suddi mum ko nayo ɓe ganduɗa ko ɓen jibini ɓesgu makko ngu foof gadiɗo ko layya on woni mawɗo on e rahil jiidi yumma e baaba layya jibinanimo jeegom mbiɗen ko rawbil yahuda laawi shamun zabulun ya shakir e ɓiɗɗo debbo goto ne wiye diina rahil jibinanimo annabi Yuusuf e Bunyamin balha jibinanimo dan e naftali zalfa jibinanimo jad e ashir ko ni ɓiɓɓe annabi yaquba peccori to banggue jinnaɓe mumen ko ni annabi yaquba jibina ko leydi no wiyete Filastin kono ko ɓuuri hewde o waɗoyi ɗum ko leydi Iraq to kaw makko ko ɓuuri hewde e gurdam makko ko toon o waɗoyi haade makko artude e caggatagal makko ko ɓuuri hewde hen o waɗoyi ko to kaw makko to Iraq kono o jibina ko Filastin suhaɓe makko fo ne kadi suhaɓe makko pop jibina ko Iraq so wona ɓinguel gotel biyeteguel Bunyamin cakkiɗi jibineɗo ko hakkude Filastin e Iraq saaha nde o hotata amo miide kaw makko mo hotata galle makko galle bam makko ko ni way joni noon kanko annabi yaqub o wi Yuusuf woto haalan musidɓe ma ɓe koyɗol ma ngol
sa haalniɓe maɓɓe paam koyrugol ko woni maɓe pewjana ɓe pewjanma ko moƴƴata e ma kadi moƴƴoyta e maɓɓe ɗum noon tinno baabo yam woto haalan ɓeɗo koyɗol ma ngol saabu seyɗane ko gaño peññinɗo gañgu wonande neɗɗo seyɗane ne liɓa neɗɗo e goofi ha neɗɗo o wawa jogade gañgu hakkude muɗum e goɗɗo kono o wi ya faam kam ko yani hakkude ɓiɓɓe annabi yaɓuba ko yani e Yuusuf hakkude mum e musidɓe mum ko joguɗo arewde qissa mabɓe ko heddi hen ko feeñi ko o wima wata jaggu ɗum dey ko saabu wasdeɓe wonde annabaɓe ala saabu waliyu ene tacca e muɗum goofi wona haydara ala ko saabu wasdeɓe wonde annabaɓe ko ɓuuri jentilde hen saabu waliyu ene tacca e muɗum goofi kono noon battinta e muɗum ene yawa tuubde ene faama ɗum tuuba ɓeɗo noon ɓerɗe mabɓe gaddaniɓe ko gaddaniɓe ko sababu nde hunde nandude e haasidagal kono noon maɓe moƴƴutoy saaha nde ɓe tuuɓi kono noon so tawi ko wiyede wonde kamɓe koɓe annabaɓe mawnoraɓe annabi Yuusuf ɓe ɗum ko muskila ɗum ko hunde jiɓino no feewi aha saaha nde ɗum ɗo ko yana e maɓɓe ko kono noon wiyama ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene maahi e annabaɓe kañumen ko renaɓe wiyama ɓe ndena noon ko caggal nde ɓe goni annabaɓe wona ko adi annabaɓe ndena ko caggal nde gonoyi annabaɓe wona ko adi ɓe ndenetake nden kono noon wiyama ɗum ɗo foof wona hunde sellude ala ko ɓuuri labde ko tan annabi kay koko reena nder e boowal ko adi annabagal e caggal muɗum foof ɗum ɗo kay wiyete tan ko Allah subhanahu wa taala ko ɓuuri waɗɗade tan ko foti wiyede ko Allah subhanahu wa taala o ƴelliti e dow annabi Yuusuf omo totta ɗum annabagal e laamu to Misra kono noon ko Allah yiɗi tottude annabi Yuusuf ko jentilta wonata feeñata laaɓata so wona ɗeɗo golle tawe ay ɓeɗo mawniraɓe annabi Yuusuf ɗum ɗo koɓe yamiraɓe ɗum to banggue nder kono noon ene luundi to banggue ko feeñi ko ko ɗum waɗi alhamdulillah sa ƴeewi ɗo nandi e annabi Moussa issa annabi Moussa hakkude makko e Hudar sa ƴeewi tan en ɗeɓi nandude seeɗa ene hawni no feewi to annabi Moussa ummi to e to tolniɗo e maqama makko e to dari to Allah ɗo kalduɗo e Allah hay goto meeɗa haldude e Allah sowona kanko direct kanko haalde e Allah ko adi annabaɓe foof so wona nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay goto meeɗa haaldude e Allah kanko o haaldi e Allah ko annabi ko nelaɗo nani dey kadi o jeeya koye ulul asmi en e te kadi ko kaldiɗo Allah ay o tellitima ha o yetti Hudar ƴeew koɓe mbaddi ko foof te Hudar dañani e gueɗe nayyi ɗe kalɗen annabi Moussa dañi ɗe foof kono ayno Hudar jangguinirimo ko hunde hawni no feewi wadde sa faami tan ene ɗeɓi wona ko hutum ni kono ene ɗeɓi nandude sa faami haala ka holko Hudar wino walla holko annabi Moussa wino oma faaltuhu an amri ay nde o golli ko Hudar wimo oto namdumi de oto wannide oto wattunide ay ko foof o waɗi o teyata ko watta ko ala ayi nde ɓe gari ha ɓe gasnoyi de Hudar wimo ma faaltuhu an amri mi gollani ɗum ɗo ga fiya kam ga ko min tan welama mboɗo waɗa ala zalika ta'wilu ma lam tasdi alayhi sabra fa hum ma'muruna bi hukmil batil ay haala ka laaɓi cer kono mukhalifuna li hukmi zahir sa faami haala ka fa hum ma'muruna bi hukmil batil kono mukhalifuna li hukmi zahir gasi walla noon jitta toon mbasa nawde toon mbiya tan qissa baba adama e ñamde mum kiiɗo lekki ƴeew tan ƴewne hawni no fewi ƴeew tan no ɗum sifori ni wadde sa faamiɗo a faamat ɗum ɗo ene wawi wonde wadde noon an a haɗama yennude
ɓesngu annabi yaquba sababu ne ɓe ɓeddima Yuusuf e woydu walla ɓe pelɗitino warde ɗum ala ko Allah dokkal ngal yiɗi rokkudemo ngal ala e sago ɓe ndewnamo ɗo ɓe ndewnimo ɗo ko ɗum wonata sababu dokkal ngal ara saabu sa ƴeewi nde o wonno nder woydu to nde jibrilu malayika o ara tan yewtude e makko nde yi ha juuɗe malayika o wimo ma yaltu o wi beele somi yalti patami koto babam o wi ala ko Allah yiɗi hokkudema ko sa faati to bamma a hayti hebde ala a yaha ɗo goɗɗodira e bamma joɗoɗa duuɓi kewɗa yiyani bamma ko nden ko Allah yiɗi wadde e ma ko tabitta ayi wadde ɗum ɗo ko yamirore to banggue nder to banggue boowal noon yaadani e faama muya yadani e kono noon nder to nder banggue nder ko hunde yamirande sa faami haala ka